انا این دهه ماست. ما دهه خودکک خود را خیلی دوست می‌داریم. بینید دهه ما را از 4 طرف کوههای آسمانبوس پیچانده اند. بهار و تابستان، تیرماه و زمستان همیشه نظرباز. کوه و یال، کوه و دمنی آن نیز زیبا است. در بالای این کوه‌ها رستنی‌های شفابخش خیلی زیادند. کوه‌ها و تپه‌ها همه گلپوش. از دشت و دمن نوای کبک و بلبل به گوش می‌رسد. بله، انا همین طور دهه ما زیباست و ما آن را خیلی دوست می‌داریم و برای آباد و زیبا بودن آن همیشه هم دهقان کوشش می‌کنند آن را تازه و آزاده نگاه دارند. انا اینجا خونه ماست. انا این کس بیبی جونی من. آمدی بچه؟ وقت خیستن شد جون بیبی. خیز بچیم، خیز. آفتاب بر اومد. او خیز. خیز بچه جون، خیز جون بیبی. بر وقت خیستن فیض و برکت دارد، خاصیتی خوب دارد بچیم. خیز بچه جونی من. کمک خیز مشق کن. بدنت آب و تاب میابد با فایده خودت بچیم. شب درس تیار میکنی، سحری یک برکت تکرار میکنی، تمام همه چیز به یادت میبیاد. خیلی جانی بیبی، من اوتالای دوست داشته دروب تیار کردم. نه کمکک نه جانی بیبی. خیلی جانی من. خیز جانکی من.
бачаҳа ки танбали ман рафтем. агар соатҳои муқаррарӣ барои хезондани мардум фақат як бор занг зананд, соатҳои ҷондор яъне хурӯсон боз ду бори дигар овоз мебароранд. бори дуюм, вақте ки субҳ медамад, олам тамоман равшан мешавад. бори сеюм бошад, вақте ки офтоб ба миёни осмон наздик мерасад. бибиам боз таъкид мекунад ки хурӯсон бо ҷиғи якум мегӯянд: одамони ҳушёрхоб, аз хоб бархезед. бо ҷиғи дуюм: коргарон, мактаббачаҳо, бархезед. бо ҷиғи сеюм: танбалон, бархезед. охир танбалон, беҳавсалагон, коргурезон хеле дер аз хоб мехезанд. вақти мактаб ҳам шуд, ба гумонам падару модарам ҳам кайҳо боз аз хоб хестанд. онҳо нонушта карда ба кор мераванд. ман бошам зери тарбия бибиҷонам мебошам. ӯро хеле дӯст медорам, чунки бибиҷонам беҳтарин биби рӯи олам мебошад. ана ин буд дӯстони азиз, қиссаи соати бибиҷонам.